Uba Titas W Kine MDC Kasara Kasansi Ubadeiru Chief Executive Member KHDC Ulong Kumba Lead Dr. Don Kupar Roy President Badem ka United Democratic Party Ula kren ba ka jingdawa jong u kadai kyntiew kyrdan noi Kasara Civil Subdivision Shaka District katahi kadai kanongrem jong jingdawa jongki habakali badan ka kenhun dawa district ringkat ke headquarter ha ilaka lailengkon bat ilaka laikro Uba Titas Ulong ba monoru ula bandawa Ulong ba kamdon ka jingpersya bat la ban kersan penban ya ka jingdawa bat ka syong ka sarkar Ulong balada don sakawai ke distrik halai lengkot bat kawai soraru ka biang bai bat nang kemen namar ladau bon ki distrik kan long ka jimantoi pai ba nong sang snong ka jela ngikwa ban upgrade ya ka Sohra Civil Subdivision Jaga District. Kata kalong very simple ka stan ka jongi na du pastangi kalong katai ka bangia keren na kaliang jongi kum nomi kwan kaliang ka jonga kum MDC ko Sohra kaliang jong balajit MLA jong ka sela ba kyntiew har MDC jong ka sela baru la ngut ngedon ka jo ka jingbut ba kumba u presiden jongi bala klat no Dr. Don Kupar Roy ila keren ni kani house name arja kat pra baka demand ka jongi kalong bet ka jingdawa ka jongi kalong bet ban upgrade ya ka Sohra Civil Subdivision Jaga District ngingi yang bet ya kata kan ya ka jingdawa menu la bandawa kita ngimdon kenuno kejing persya ngila ban kersian ban ni kata kejing dawa ka syong ka sorka ka syong kejing pahu pisah jang ka sorka kejing don lenti jang ka sorka lada kadon sakawi ke distrik hapo lai lengkot kadon sakawi ke distrik Sohra ru tapi yang baik ngili nginang kemen kan nang bun ki distrik lagi kadang kejing mentok jang pat ba telada ka penerus lah subdivision berokawai bat kat tu kan ni kibenta jong ka khat asnong like kro block ya so bagani district tu kam dan jing fair but let's see siteng lagi lani lai pawa pak dia lagi benta jong ka khat asnong like kro block ya so bat ka Sohra katar kam dan jing fair ngi yo art lagi district ka nang bhashi buat te ka syong sarkar ten rai ka ka bangingi ong ba ka Sohra Civil Subdivision pat kan penduna ya ka jinglut ya ka sarkar namar ngitip kau ke bapau sabar kalau maka sarkar ke dunia pisa kastan jungi ho arja kat fra bangimyo ke distrik ha ketu kaporu kalong ba ka sarkar ke ong up skor ya Dr. Dan ba dang duna pisa kata de ke jing ong ki klam ong ha ketu kapor ba kambiang ke jaka kambiang ka lain kambiang ka alignment kambiang geographically klam ong ta ki ong ba duna pisa tingingi yang halah takenong rep ban penduna ya ke jinglut put jo sarkar ngi ong upgrade be ya ka Sohra Civil Subdivision Jaga District namar hang thi ngila hamdan kat tu kat ni ki infrastructure le sel ada invest kat tu kat ni kan biang de sakawai bang aku akan kan sang ni ru kalong ba kajing temu jongi bang ibu ya ka headquarter kadai ha Sohra dan ki basutu bakalaban ong ba ka headquarter kan long be tik tang highway sinong kumbalong menta ka subdivision let's say kalong tang hasai sopen den re dalawan pat ka district ni spread kala bandan goi ka office halai lang kala bandan hamo meet kala bandan hakli sinong kala bandan hamarai pakum ta ter ka kamu ka district ka spread ka